За последнее время реализовано несколько таких важных и серьезных объектов. Это объекты по алмазам, Мендо-Барылайская площадь. Никто раньше не мог предположить, что в Восточной Якутии будут обнаружены трубки, выполнены работы и обнаружены алмазы на территории. 4 трубки: Манчар, Атердео, Апрельская и трубка имени Смелого. Это про какой район мы говорим? Это в пределах Мендо-Барылайской площади. Это буквально от Якутска недалеко. Недалеко от Якутска, Да. То есть по данной площади в 2024 году планируется продолжение работ. И на сегодняшний день там подтверждаются довольно хорошие запасы алмазов. Это около 80 миллионов карат. Ого, это то есть теоретически у нас возле Якутска будет практически то же самое, как в Мирном. Да, их тоже будут таким вот способом добывать открытым? Да, совершенно верно. Хурьербен хурагаддивен картак кепсиям. Талмаха хостухтара мяханласка. Тоди да кайтинда барта белмне хаддар. Хиб заводу тараха халар утарласпыттарын көрен билен картак кистерен хоос. Анто логически валаманы толкуйдан көрдөхқа мирны әлән әдеген анабырдекі қостуларғар нахал бәқ росқоттақ әлбәқ бағы кейін үлбәті дияқтарын ады әлбәқ ғадуши әлбәқ техникені дияқтарын ады. Анто манда мәң аңлас территориятығар ол қастығыл бұға бәлемден тимес соғылағалылар, федеральный трассаны ремонтнатылар, аэропортын ремонтнатылар. Улхан пристан туттугар. Алын бестағыны пағаскай кадынан. Онна уоты тартылар серебрінді бортанға ағы чуға хаттылар. Барда ол алмасқыз тургар бәлем. Оно білген нәхеленетін атылар дебік құрдығытты социальный тұқпен туттугар. Майға театр ебіне Ходулова дене туттал роса. Пенегинатна спорткомплекс Оскова, Рейген, Эльба социальная объега тутта. Блин, кастахолнан то санкция бардагына бар харбахты. Бар харбахты да вот, оли така. О санкция бардахтарына, алмастарына тылахына караболар болehen. Манна чугасты чепчикеген алахалмаха костау утардукпа. Мяханс территория тыгар. Ано дина алмаз костахына тохтан риккиддах. Производство надя тух бие бидбек тоққату бүдү бөлө хулустарын деке қайта қостуларын биддәбет бүдү хебе сахардагын вахандык сахуябыт. Так манна аммага түһәрә була хитинде тухтара. Әлүнә бага наханы түһәрәхтәр була. Төт көстә хәргә. Төт бес көстә хәргә дикускайтан наханыр була. Олем бидет төр бардагына. Бұдан простой. Хвастохранилищелер индендердер лоқтара барда қостынаған сағанайға. Аны общественный советтен оңыру қанады. Илтімен депутаттарын кітті олуыз ғалавадың кітті ембарларын кітті ола экология бұтын наға паттарын құрдық. Оңғудынан оңғылуға еті барда. Ол қанлық ұтарлығында ден тухата бұл бизнес туғар туқ бар ихтара. Олен контроллы қанада. Алмаз қостағын. Антуға аяқылынан алмаз қостағын аланыға.